playing last day European on this qualification tournament. Torej, zadnji dan kvalifikacij za Evropsko prvenstvo, ki bo letos v Avstriji 2014. Prva tekma bo med ekipama Finska in Turčija. First match will be against Finland and Turkey. Sedaj pa predstavljamo prvo ekipo Finske, Team Finland. Lepoke, predstavljamo ekipo. Represent Team of Turkey. Predstavljamo ekipo Finske, reprezentativ Team Finland, številka 1, number 1, Albert Georgs, številka 3, number 2, Sebastian Sakin, številka 4, number 4, Alex Ligner, številka 5, number 5, Anton Lutvala, številka 6, number 6, Christopher Sion, številka 7, number 7, Romy Sirja, številka 8, number 8, Oskar Ut, številka 9, number 9, Theo Westerlund, številka 10, number 10, Anthony Delakoski, številka 12, number 12, Colin Alander, številka 13, number 13, Filip Soderlund, številka 14, number 14, Alexander von Duens, številka 15, number 15, Albert Lindholm, številka 16, number 16, Freddy Wickerstone, številka 17, number 17, Fredrik Fors, in številka 19, number 19, Oliver Helander. Official A, Kenneth Becklund, Official B, John Tofast, and Official C, Kari Russunen. Predstavimo še ekipo Turčije, reprezent Team Turkey. Številka 1, number 1, Emre Kursoy. Številka 4, number 4, Ramazan Gutlu. Številka 6, number 6, Ismet Yilmaz. Številka 9, number 9, Ogocan Gülen. Številka 10, number 10, Muhammed Tas. Številka 11, number 11, Recitan Etzer, številka 12, number 12, Mehmet Emre, številka 13, number 13, Yasar Jakub Sirsan, številka 15, number 15, Orkun Sus El, številka 16, number 16, Ali Az, številka 19, number 19, Omer Mercan, številka 19, number 21, Ali Durustinki, številka 23, number 23, Murat Beyazkopra, številka 24, number 24, Ibrahim Khalil Ustur, in številka 26, number 26, Musa Gürler. Official A, Isin Ahmed Fatih, Official B, Joskur Dogan, Official C, Gürtsul Can, and Official D, Metin Parla. Predstavljamo še sodnike, referee 1, Ruud Gerrits, come from Netherlands, and referee 2, Paul Gerrits.
Ik ga weer delegate van Groenmoe, Sunny Honaf, Oli. Sedajpa starite kajti prihajajo na Finske, the national anthem of Finland. Dear ladies and gentlemen, dear spectators, in the spirit of fairness and with respect to all athletes, officials and referee, we kindly ask you to support your team in fair and sporty way and to create a positive atmosphere for handball. Drage dame in gospode, v interesu športa je, da zagotovimo enake pogoje za igralce in poštev, uradne osebe in sodnike. Prosimo vas, da navijete za svoje moštvo, navijanje najbolj korektno. Hvala.
number 15, Yasser Sisa. Number 10, Mohamed Nas. Zaczynamy moment w Turcie, Gülsen Turki, Emre Gülsen. Nomenclator pri ekipi Turčije hrala po tým Turky, 4-15, number 15, Urtu Suros.
Rumeni Caetano echipi insieme al Porti Finland. Number 17, Fredrik Forss. Number 17, Fredrik Forss. Number 4, Ramazan Mutlu. Number 50, Alex Whitcomb. Number 4, Alex Linden, Rumeni Caetano echipi Turcia, Yamaha Porti, Turkey, Știri, number 4, Ramazan Mutlu.
Soveru, minuta ancora para vedere Lucia di Turkey, prima del campo 6 con Spain, 6 second goal. Number 13, Yasar Yakub Sisa. Number 6, Christopher Soto. Number 14, Alexander Gomez.
Christopher Sokol. Jakub Simpson. Isključitev na strani Turčije, suspension proti Turki i za 13 Jakub Simpson Jasa.
Turcia Yelvan for Turkey. Number 6, University. It's always on my mind.
Petri Kazni pri ekipi Turčije, 2 minutes suspension for the Turkey, številka 10, number 10, Muhammed Nas. Score for Finland, številka 8, number 8, Oskar Ut.
Number 8, Oskar Uth. Zajętek za Ficką, czyli 8, Oskar Uth. You know, laying the plans when you had one. We ain't nothing but a fighting, shouting tears. We got to a point, I can't stand. 2-minute suspension for Finland.
Finland, number 7, Ronnie Sirana. Zanietek za Finsko, 4+7, Jelsiego Ronnie Sirana. For Turkey, Zanietek za Kapuszło, Jelsiego 4+15, Jakub Krasar Simpson. Number 6, Kristoffer Sjövland. Zanietek za Finsko, Jelsiego Kristoffer Sjövland.
Zajedek Zatuszko, reprezentującego Burbosali Tiki.
Simple. Point one. Muszáj Tiki. Végül tikázni szereztelni a közterült rendszer. Több olyan rendszer, Muszáj Tiki.
Radítek za kulturálne servíčku Nice a Burger Simpson. Number 6 for Turkey is Yilmaz. Let's see. Working the coach. Number 26, Musa Muhammad. Sarıya Kapiço, Venezuela Kapiço, Sesibase, Musa Muhammad.
Zadajte za tú reprezentáciu, bude sa jej